Asije recording agiza pande wakabini na munyole njasere byagene uhole nezimuleta ina munyole njasere byagene uhole wamise nayenga shanawe ugono mubiri no genda shanawe nayenga shanawe onyumi ya hatete yishanawe nayenga mwena munyole ono mwena munyole oh yeah wanyuma nogenda wanyuma muwatete yinga wanyuma nayinga mwana mwenyole ono mwana mwenyole oh yeah nayinga mwana mwenyole ono mwana mwenyole oh yeah kusonga wena mwenyole pewu chansi kupule mugole osinga ne binyankole choka mu mazima oli mwana wabanyole nenda kutehu bajeti nandi weweka alihulisiti pambi moyo gugume kusutenga kuwane ni weweka lina hasusu ahawowo munyahakawa na munyole kuliwe uba naona ulonderesa abasere basobera na yewe pambi lweisa uwendi bwagihano mutu bana baja nibende namba eya wanyuma nogenda wanyuma muwatete yinga wanyuma nayinga mwana mwenyole ono mwana mwenyole oya nayinga mwana mwenyole ono mwana mwenyole oya kusunguta hola era ono yafunire injalikiria alinela bushe yabakolea ndi mulamusi ndwalangaho kolera na huwene niwagakolera omutete iwe somugula mudalia bulishonene diya holola solisho tuhano tupata potea nayenga shanawe ogono mubiri nogenda shanawe nayenga shanawe onyumi ya hatete yishanawe wanyuma nogenda wanyuma muwatete yinga wanyuma wakabini na munyole njasere byagene uhole nezimuleta ina munyole njasere byagene uhole wamise Okonya Production.